Glava velika, jel? Velika ti glava, ovak se češeš. Kad se naljevaš. Nemoj se derat. Šta nemoj se derat? Pričam tiho, ko se dere? Nek ti zvoni taj bunar od glave. Kad se naljevaš, šta se naljevaš? Pa nisam, šta sam mogao popiti? Ajde, natočio si se ko šleper. Znaš smo morali tak rano ići dalje? Šta je rano? Krenuli u 10 sati. Pa... Znaš da ja ne funkcioniram prije 11. Sine, ajde sad fino, prestani se ruckat i počni se ponašat kao normalno biće. Digo se u 11, to ono, sam se nalio. Šta se naljevaš bez veze? Još daj ovo, daj ono, daj ovo, daj ono. Kad ćeš se naučiti da se pije jedno piće? Pa ajmo plesat, pa ono, tamo se srušio 2 stola. Kad? Kad si plesao kao bojac onaj. Zavrtilo ti se, sve si porušio. Ma nisam... Ajde, bježi, ja se crvenim tamo. Rekao, nije on, to samo ima malo... A ko je onaj lik što je spavao u mojoj sobi? Ja, budalo jedna. A to... Ne. Stvarno si, ono, ti kad se naliješ, ti ne znaš gdje si. I sad fino fiskultura, rasola se napi, rasola. Čega, šta je to? Rasola, ono kad se kupus kiseli. Šta je to dobro? Ona voda od kupusa da malo nađeš sebi. Fuj. Nemoj ti meni fuj. Alka selcer, tuširanje u hladnoj vodi, to moraš biti spreman, idemo u Viroviticu. Sad odmah? Ne, sutra, pa danas je predstava. Šta se nalio toliko? Jesi ti isto pio? Pa jesam ja popio jedno piće i to je to. A koja je ona ženska? Koja? Konobarica ti donijela, nosi ti stalno piće, ti si mislio da je dadilja. Ne, stalno prilazi, smješka se ovo. Da, pa naručuješ, stalno ona ti donosi. Konobarica, najnormalnija. Daj, ajmo sljedeći put da se dogovorimo, ako pretjeram, izvedi me ranije. Pa normalno da pretjeraš, konobarici govoriš, pročitaj mi nešto prije spavanja. Stvarno si konj. A kad je, zašto se ja tog ne sjećam? Pa ne sjećaš se, da, kad se olio ko bandera. Ajde. Ostavit ću te malo prije Zagreba, tamo iza Karlovca, da fino, lagano... Ma nemoj mi dići mi, daj mi posadi me na pozornicu i... Ne, fino ćeš trčat do Zagreba, malo da dođeš sebi. Daj tata, stani, piša mi se čovječe. Nema stajanja. Daj, molim te. Nećemo stići u Viroviticu. A ne mogu, pa kako da pišem, nemam kateter, nemam ništa, ono... Pišaj u bocu plastičnu. Nemoj, daj sljedeći put kad dogovaraš, nemoj tako, ono, 2-3 dana za redom, pa ne mogu ja... Nema tu ovo, ono. Nisam ja... Nego jedi zdravo i nemoj pit. Posao je posao, a družba je družba, a služba je služba. Kad vidim žensko društvo, mene ti to ponese, ono... Ko je žensko društvo? Samo konobarica je bila ženska. Šta ti možeš namaštat, majko moja? Ja mislim, zašto ti grliš onog gitaristu? Pa imali su žensku gitaristu. Ma kojeg ženskog? Frajer ima dugu kosu do ovdje. Cijelu večer si ga grlio. Isuse Bože, ej. Kako ti prebireš po gitari, ovo ono. Meni šapćeš, super je, sam imao male cice. Pa ti si stvarno konj, muški gitarista, punker. Fakat me uzelo onda, ali nisam uopće... Pa što je uzelo? Pa ima malo je ženstven bio, ali ne znam uopće, valjda... Pa što je bio ženstven čovjek, istetoviran, vidi mu ovakva kost iz nosa, spirsan. Ali dobro, mislim, ruke su bile, bile su sigurno bar malo ženske, nemam pojma, ne znam. Koje ženske ruke, čovjek pivo od 2 litre drži ovak s 2 prsta. Ima ruku ko jeti. Šta je tebi? Ti si stvarno popio? Ja se crvenim tamo, ti grliš ovo, nešto. I zašto me nisi spriječio ako već si vidio da... Pa šta ja znam šta ti s njim pričaš? Još mu govoriš stalno idemo u kino gledat Jokera. Što te nisam zaustavio, čovječe? Zapišao si sve, cijeli band tamo. Za ovog si mislio da je žensko i na bubnjara si ti krenuo.
Kako sad? Nešto, frajer se okrenuo na brkove ko Drago Plečko. Sva sreća da si shvatio. To sad izmišljaš, ono, već. Ma ne izmišljam, nek si plazio tamo po svima. Ne postoji kakva snimka od... Postoji, imam ti ja snimku. Predaj se srce, izgubili smo, nikada više ti ne pričaj o njoj. Imam ja snimku. Kad si rekao da ćeš skočiti kroz prozor, sva sreća da nisi. Kad sam rekao, pa o čem pričaš? Ja ne mogu, koliko smo mi bili tamo? Kao da obožavaš Supermana i htio si skočiti kroz prozor, sva sreća da smo u prizemlju bili. Isuse Bože, ne mogu, više neću nikad piti. Pa ni nemoj, stvarno. Samo radiš gluposti. Jel možeš ti sam odraditi Viroviticu? Ne mogu, šta ti je, predstava je za dvojicu. Jel mogu odspavat u auto, jel mi toliko daš, evo da spavam? A šta, evo ne, pa kako ću biti po Trupina ću biti? Pa baš me briga, ostavit ću to i Asterbarskom i trči do Zagreba dok ne izvjetriš te plinove odvratne. I znaš me nisi da doručak probudio, nego ja sad gladan ko ono... Zato jer si bljuo. Kad sam bljuo? Pa ne, ja se ne sjećam ničeg. Da, dušu si izbljuo. A Bože ti... Još meni govoriš, tata, ja sam tu u WC-u, ti u kuhinji. Bljuješ u sudoper, užas. Morao sam sve ostaviti tako. Nisi se ispričao bar ljudima tamo. Šta ću se ispričat, pobjegli smo iz sobe, da nas niko ne vidi. Sinoć smo jeli ribu, izbljuo si ribu, još se koprca u sudoperu od one tvoje kiseline. Jel moraš sad to, mislim, ovako loše mi je ovako... Znam da ti loše, tako i izgledaš. Ajde drugi put pazi, ne zemljevati. Daj mi smokovaču, ko da ti znaš šta je smokovača. Nisam mislio da je sok. To je bilo na akciji. U kojoj akciji? Bili smo na eventu. Znači sve je bilo džabe. A kako meni naplatio konovac? Pa znam, jer si ti inzistirao da ti platiš. Ono